Šta ako vam kažem da su dva nepismena seljaka iz zabačenog srpskog sela predvidela ubistvo kralja Prvi i Drugi svetski rat, dolazak Tita na vlast, pa čak i pojavu televizije i interneta, da su znali da će ljudi gledati tuđu pogibiju i svoje živote u jednoj kutiji? Ovo je priča o kremanskom proročanstvu, priča koja decenijama fascinira Balkan. A šta ako vam kažem da je najveći deo onoga što mislite da znate o Tarabićima laž i da prava istina nije o predviđanju budućnosti, već o jednoj od najuspešnijih medijskih manipulacija u našoj istoriji? Ostanite sa nama, jer danas razvajamo mit od istine i otkrivamo šta se zaista krije iza kremanskog proročanstva. Naša priča počinje u 19. veku u selu Kremna, ušuškanom među obroncima Tare i Zlatibora. U to vreme Srbijom, tek oslobođenom od vekovne turske vlasti, vladalo je siromaštvo, ali i duboko ukorenjeno verovanje u nadprirodno. U takvom svetu živela je porodica Tarabić. Prvi koji je prema predanju počeo da kazuje budućnost bio je Miloš Tarabić, rođen 1809. godine. Bio je, kažu, povučen i ćutljiv, a svoje vizije je retko delio. Njegovu navodnu vidovitost nasledio je i proslavio njegov sinovac Mitar Tarabić. Mitar je bio drugačiji. Svoja viđenja, koja su mu navodno dolazila kao kroz maglu, poveravao je jedino svom kumu i jedinom pismenom čoveku u kog je imao poverenja, seoskom proti Zahariju Zahariću. Prota je, kako legenda kaže, sve to pedantno zapisivao u jednu malu knjižicu, koju je sakrio u staru izdubljenu flašu i zazidao u temelje svoje kuće, uz amanet da se otvori tek kada se proročanstva počnu ostvarivati. Legenda kaže da su Tarabići predvideli pad dinastije Obrenović, Prvi svetski rat i mnoge druge krupne događaje. I decenijama je ovo bila samo lokalna priča, jedna od mnogih, sve do jednog kraljevskog skandala. Godina je 1888. Kralj Milan Obrenović želi da se razvede od omiljene kraljice Natalije. Njegovi ministri i narod su zgroženi. Smatraju da je to sramota za krunu i državu. Kralju je hitno potrebno opravdanje, nešto što će umiriti javnost. I tu na scenu stupa Pera Todorović, vlasnik uticajnih malih novina, ali i jedan od najkontroverznijih novinara tog doba. Poznat po senzacionalizmu i političkim igrama, Todorović u dogovoru sa kraljem Milanom plasira priču veka. Kraljev razvod nije njegov hir, već je prorečen. U novinama objavljuje priču o seljacima iz Kremana, Tarabićima, koji su, eto, davno videli da će doći do razlaza kraljevskog para. To je Božija volja, sudbina protiv koje se ne može. Priča je bila toliko uspešna da je skandal utihnuo, a mit o Tarabićima je rođen. Od lokalne legende postali su državni proroci. Ali tu dolazimo do prvog velikog problema. Ne postoji ni jedan sačuvan primerak malih novina iz tog perioda koji sadrži taj tekst. Istoričari veruju da je priča verovatno plasirana usmeno i kroz druge kanale, ali njen efekat je bio neosporan. Tarabići su postali brend. Prava misterija, međutim, počinje sa knjigom Kremansko proročanstvo. Sećate se originalnog rukopisa Prote Zaharića? Prema priči, on je izgoreo zajedno sa crkvom u Kremnima 1943. godine tokom nemačke ofanzive. Neverovatno zgodno, zar ne? Bez originalnog rukopisa niko ne može da proveri šta su Mitar i Miloš zaista rekli. Sve što imamo su kasnije interpretacije. Prvu ozbiljniju knjigu objavio je dr. Radovan Kazimirović 1928. godine, ali čak ni on nije video originalni rukopis, već se oslanjao na prepise i svedočenja. A onda, posle Drugog svetskog rata, počinje magija. U svakom novom izdanju knjige, koje su najviše popularizovali autori Dragoljub Golubović i Dejan Malenković, pojavljuju se nova,
ispunjena proročanstva. Čuveno proročanstvo o dolasku čoveka plavih očiju na belom konju koji će vladati Jugoslavijom pojavljuje se u štampi tek nakon što je Josip Broz Tito već uveliko na vlasti. U predratnim verzijama mu nema ni traga. Predviđanje televizije, kutije preko koje će ljudi gledati šta se dešava na drugim mestima, dodato u izdanja iz druge polovine 20. veka, kada je televizija već postala deo svakodnevice. Čak i tokom 90-ih, pred 5. oktobar 2000. godine, izlazi novo, dopunjeno izdanje koje predviđa pad Slobodana Miloševića i dolazak novog neukaljanog čoveka, aludirajući na Vojislava Koštunicu. Knjiga je postala marketinško i političko oružje, prilagođavano po potrebi. Najdetaljniju analizu ove evolucije mita dao je inženjer i publicista Voja Antonić u svojoj knjizi Kremansko neproročanstvo, studija jedne obmane. On je pedantno uporedio sva dostupna izdanja i dokazao da je 97% poznatih proročanstava napisano nakon što su se događaji desili. To se zove Vaticinium ex eventu, proročanstvo iz događaja. Pa zašto uprkos svemu ovome toliki ljudi i dalje veruju? Odgovor je duboko u ljudskoj psihologiji. U teškim i neizvesnim vremenima, kada se čini da nemamo kontrolu nad sopstvenim životima, priča o tome da je sve unapred zapisano pruža utehu, daje osjećaj da postoji neki viši plan, neki red u haosu. Kremansko proročanstvo je postalo više od knjige. Postalo je deo nacionalnog folklora, sigurna luka u koju se narod sklanjao tokom ratova, kriza i sankcija. Ono je nudilo nadu da posle svakog zla dolazi dobro, jer su tako rekli Tarabići. Dakle, da li su Mitar i Miloš Tarabić bili prevaranti? Verovatno ne. Bili su najverovatnije samo to. Obični ljudi svog vremena, možda malo drugačiji, intuitivniji, čije su lokalne priče i slutnje otete, prerađene i pretvorene u nacionalni mit. Pravi proroci u ovoj priči bili su oni koji su pisali i prepravljali knjige, novinari, političari i izdavači, koji su savršeno razumeli puls naroda i znali šta on želi da čuje. Možda najveće proročanstvo koje nam Tarabići ostavljaju nije zapisano u knjigama. To je lekcija o nama samima, o našoj večnoj potrebi da verujemo, o snazi priče i o tome kako lako mit može da nadvlada istinu. Šta su Tarabići za vas? Vidovnjaci ili žrtve manipulacije? Pišite nam u komentarima. Ukoliko ste naučili nešto novo, ne zaboravite da podržite naš kanal lajkom i ne zaboravite da nas zapratite kako ne biste propustili još ovakvog sadržaja. Hvala što ste gledali.